Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Kunomfowethu ongibhalelile la. Umfowethu uyakhala uthi kunentokazi ayithole ku-Facebook. So mangabe ayithola ku-Facebook, ugcine sethatha inamba yayo bayokhuluma ku-WhatsApp. So mangabe bekhuluma ku-WhatsApp ekuhambeni kwesikhathi ugcine esedideka umfowethu, yabo. So izinto zigcine seziphuma kulayini. So ke umfowethu ubhalile-ke umfowethu wathi-ke umfowethu, I hope uyaphila. Ngicela ungisize lana. Kunentokazi esidibane nayo lana ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook. Kwasho khona ukuthi sikhonza enkonzweni eyodwa mina nayo noma singakazi sibonana. Well, ngenze udaba lube lufishane. Le ntokazi sithe uma sesingama-friends ke saqala si-like ama-jokes enziwa yithina as individual kuma-timelines ethu ngokwahlukana. Usho njalo umfowethu. Uthi umfowethu ke sidelelana, joking, kumnandi kunjeya. Even now kusenzeka lokho. Well, ithi indaba uma iqhubeka ke ngikhulume naye usisi ku-inbox aze anginike inamba yakhe without any questions. Well, sixoxe on WhatsApp. Well, ngivele ngimtshele ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Well, angitshele ukuthi unendoda so akayiboni lento iyimpumelelo. So uyabona ngihlezi ngilishumayela leli vangeli lokuthi musu ukutatazela mfowethu. Musu ukutatazela ujaha ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda, yabo. Ngoba amathuba amaningi indaba ngisho njalo. Unendoda yakhe, amathuba amaningi athi unendoda yakhe. So wena mangabe usumtatazela umtshela ukuthi unendoda, uzokutshela naye ukuthi cha nginendoda yami, yabo. Bese uyaluza kanjani, yabo. Ingakho ngithi kuwena akube i-idea yakhe lo muntu lento ukuthi nithandane. Wena uyazi into engimele uyenze ukuthi lo muntu ukuthi umkhiphe ni-enjoy ndawonye, nisho ukuthi ithombe ndawonye, nispend isikhathi ndawonye, nibonane, uzama ukwenza ithuba lokuthi uthole into yakhona. Ulokhu udlale lokho, not ukuthi utatazele ujaha umtshela ukuthi uyamthanda. Because njoba ngisho ukuthi khona amantombazane uthola ukuthi inomjida wayo emthandayo, but igcwele ngawe ingane yabantu. Igcwele ngawe, so uyathanda ukuthi spend isikhathi nawe. Nenze konke okwenziwe uyithandane njoba ngisho, including, yabo. So ke but wena ngenxa yokuthi usuyatatazela manje usujaha ingane uyitsheja uyayithanda, ikuhlehlela ingane kanjani. So musu ukutatazela, ngihlezi ngisho lento ngithi musani bafethu ukutatazela ujaha ukutshela ingane ukuthi uyayithanda ngoba uyohlezi ubhekana nesimo esikanje. Uluza ingane egcwele ngawe, akube idea yakhe. Wena nje lokhu udlalisa isondo lokhu lithi ukuphinda up until naye azabe free ngoba vele intombazane ithatha esokweni, yabo. So ke wena nje umsebenzi wakho ukuthi lokhu liphendule isondo liphendule aze kube uyakubuza nawe ukuthi ngempela kwenzakalani lapha azothi afuna ukwazi ukuthi iqhubekani ngoba ngaleso sikhathi usuke seready sefuna ukuthi wena naye nibe njani, nibe exclusive njoba ngihlezi ngisho. Nibe exclusive, but kumele kube idea yakhe, kumele kube umbono wakhe ukuthi wena naye nenzeni nithandane. Not umbono wakho ngoba wazi uzothi ufika nawo lo mbono uthola ukuthi lo muntu unendoda yakhe. Ziqala izinto zibe muncu, yabo. And besides mfethu ukutatazela ujaha ukukhuluma nomuntu efonini ile nto ngihlezi ngigxeka kakhulu. Ngithi kumele ukukhombisa uba mdala, ungenzisi kumuntu ona 15 ubumdala, yabo. Kumele ube nomehluko, yabo. But ke uthi umfethu ke well even now uma ngike ngaphatha igama lokuthi ngiyamthanda uvela ngitshela ukuthi sadlula kulento nje. Njoba ngisho mfethu ukuthi ukutatazela akusizi, yabo. Ungatatazeli khombisa uba mdala emqondweni, ungenzisi okwengane. Akube nomehluko phakathi kwakho nengane. Uma ujaha ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda, leyo nto ikubeka emathubeni ukuthi uphoxeke, yabo. Ngoba ama-chances amaningi athi unendoda yakhe. So akube idea yabani yakhe. But ke mfethu ungangizwa kabi, mina ngiyabathanda abantu abanamaphutha ngoba kusho bayazama, yabo. So namaphutha ngiyawenza ngoba agcineni ngumuntu, ngiyafunda kuona lo maphutha. So nawe ngiyathemba ukuthi uzafunda emaphutheni akho because ukukhombisa ukuzama, yabo. So impilo injalo, siphila ngamaphutha. Impilo ngaphandle kwamaphutha
angikholwa ukuthi ngaba mnandi yabo. So siyawadinga na amaphutha empilweni ukuthi senze amaphutha ukuze sofunda kuwo. Impilo imnandi ngamaphutha yabo. So uthi umfethu-ke well okunye okungixakayo akakazi angiblock. Well sekuyela lapho mfowethu ngizokutshela sekuyela lapho ukuthi akublock ubuhlezi lo uvusa lento yokuthi nithandane. Ngeke ukhale mfethu nge-lockdown ukuthi lo muntu awukwazi ukumbona kanjani. Ngeke ukhale ngokuvethe abantu kuyahambeka manje. Thina abantu sibabona kanjani? Siyakwazi ukubabona abantu kuyahambeka manje. So ngeke uvike nge-lockdown. Akulona ihawu lokuvika lelo. Into mangabe ungayenza ngendlela efanele kumele uvume yabo. So ngeke ukhale nge-lockdown yabo. So ke sekuyela khona ukuthi kublockeke lengane because lokhu iphinda lento uyivusa ibikutshela usesadlula lapho. Wena mawuhlela phansi uzibuza ngempela lo muntu unikezeleni inamba yakhe. Ukunikezeleni mawusibuza nje. Ukunikezeleni inamba yakhe ukuthi nixoxe ni-chat nje impela nje. Hayibo. Hayi akunikezelanga lokho. Lo muntu ugcwele ngawo. But wena ngoba indlela wenze ngayo khombise wenzise okwengane yabo. So ke ingakho izinto zigcina sezibheke phansi ngoba uyabona mfethu kube lo muntu uzamile ukuthi nibonane. Ngiyakutshela mfethu isipakhe besoba lapho nindawonye and okumnandi ukuthi lo muntu nikhonza naye. Nikhonza endaweni eyodwa. Okusho uthini lokho ziningi izinto ebengayixoxa naye and amabeliefs enu ayafana. So ziningi mfethu izinto ebengavumelana kuzona kube mnandi ndawonye not efonini yabo. So mfethu yithi kwelinqazi vele leli osuzibeka eminyango lokuthi ungalitholi yabo. So nje next time mfethu ungayenzi lento ukuthi ucashe ngefoni. Zama ngayo yonke indlela umuntu ukuthi umbone yabo ukuze nizokwazi ukuthi niqhubeke nikhombise ukuba abantu abadala yabo. So uma ngabe umdala awuspendi 3 hours efonini ni-chat idatha elingaka yini lengake nikhuluma efonini yabo. So awukwenzi lokho and besides lonto iyakulimaza wena ngoba ugcina usuziveza usuzirevela yonke into kulo 3 hours. Emva kwesikhathi lo muntu uzogcina engasareply sebhorekile wena ugcine sekuziba. So awufuna isimo esikanjalo kumele ube in control mfethu. Ube udriver wemoto. Imoto wena owazi ukuyidrive ukuthi ishasha noma ihambe kancane. So kumele ukwazi ukuthi uyicontrol ngendlela efanele. Wazi ukuthi yini ebanga ukuthi ishasha imoto, yini ebanga ukuthi ihambe kancane. Nasothwandeni kumele ukwazi lokho ukuthi yini ebanga lo muntu ukuthi enyusa uthando lakhe, yini elehlisayo. Uzazi lezi zinto. Mangabe uhlulesi ngalezi zinto uzoba nenkinga mfowethu. Lento abayibiza ngeanniversary ngeke uzicelebrate ngoba uyohlezi last 3 months, last 5 months nakhona ngoba kusuke kuyinhlanhla uhlulesi yabo. So kubalekile lezi zinto uzazi. So umfowethu uthi uma ngiposta something fani uyakhomenta sihleke yabo. So ndoda angazi ngenze njani ngempela uma isimo sinje. Ngenelela insizwa yakithi. Yabo mfowethu into ozoyenza isimple but mfethu usumoshe ispark sakho salento mazana sesiyela ngasekuvutheni siyacisha manje. Sesiyela ngasekucisheni. Very soon mawuqhubeka nalento uzokubloka lo muntu. So ke into ozoyenza ngifuna umzibe ngamabomu for 1 week. Isikala nje 1 week angazi ukuthi uzobuya mhlawumbe uzobuya kwena before kuphele nje 1 week. Uzomziba uzothula uthi nya ama jokes lawo apostayo WhatsApp noma Facebook uzoma ungabusaposta unyamalale kube ngathi awukho. Lo muntu khona emva kwesikhathi ezozibuza wathula ngaka ukuphi ezoqala ekukhumbule uzobela kuwena yabo. Indlela yokuthi umuntu akukhumbule ukuthi uthula uthi nya umuntu uyabuya ke kuwena yabo because vele benikhuluma every day naye mhlambe but nje bekhona indlela enixhumana ngayo yabo. Wona lama jokes eniwaposta. So wena uzonyamalala ku WhatsApp ungapost. Mina ngihlezi ngisho ngithi mangabe umuntu omdala mangabe usuna 25 kuyaphezulu lapho sokusumdala. So asikho isidingo sokuthi uposte every day. Kumele ukhombise i-level of maturity manje. Awuposti njalo. Kumele uposte qwa because ukhombisa uba nempilo ziningi izinto ozenzayo. Awuhlezi ukuposta ama jokes yabo. So for 1 week mfethu ngiyacela uwenze njalo unyamalale. Angisho ukuthi ke unyamalale like nje awusezi ukukhuluma naye lo muntu. Cha, wena into uzonyamalala ukuthi ungaposti awumWhatsApp awumfonela wenza uzothula uthi nya yabo. So naku WhatsApp mangabe ungena uzongena wenze lokho okwenzayo ubuke but unyamalala. Yena kuzoringa kuyena uthi lo muntu useyipi. Mengabe sebuyela kuwena
uzomtshela ukuthi ungathanda ukuthi nibonane, ngasithola nini isikhathi sokuthi nibonane ukuze nizokwazi ukuthi ni-catch up. Amathuba akhona lapho lo muntu usangavuma nibonane, yabo. So-ke uma ukuthi mhlawumbe ukude nginawe, umtshela ukuthi azame imali yokuthi agibele, usho ukuthi nizohlangana kanjani, wena uzomkhokhela leyo mali, yabo, ngoba ngeke umnikeze umuntu imali ngoba uzovele akwenzela imanga, vele yakublock mhlambe ayidle leyo mali, akublock kanjalo, yabo. So akayizameni ukuthi agibele but wena uzomkhokhela leyo mali leyo. So uma ngabe sela uyazi into ozoyenza nawe ukuthi uyazama ukuthi a-enjoy isikhathi nindawonye, nihleke ndawonye, njengoba nikhonza ndawonye futhi une-advantage yesimanga, izinto ey'ningi nizovumelana kuzona, nijabule ndawonye, nisho ukuthi ithombe ndawonye, kube mnandi, yabo. Lo muntu ukuze uma ngabe engasekho eduze kwakho uzoringa kuyena, yabo, akwazi ukuthi akurelate na something ebeniyenza ndawonye, nihleka acabange amanye ama-jokes la ohlezi wabhala, uzobe uwasho uma ngabe seninaye-ke manje, awacabange niwasho, yabo, kumnandi. Ila khona naye uthando luyaqala lakhe-ke kuyena, yabo. So ngamanye amazwi uvula imizwa yakhe, imizwa uyivule efonini, ifoni umuntu uyashesha ukubhoreka, yabo. So kubalulekile ukuthi unciphise isikhathi ukuthi ni-chat efonini but wena unyuse leso ukuthi nikwazi ukuthi nibonane, yabo. So awusezuhlezi WhatsApp wenza yonke into, wena nje umsebenzi wakho ukuthi uzama yonke indlela ukuthi nibonane, uzama ukwenza ithuba lokuthi ushayisane nento yakho, uyithole incekukazi, ngoba incekukazi iyawadinga ameva mfowethu, ngeke ukhohlise, igcwele ngawe, so iyawadinga ameva. So kumele ithole ameva incekukazi, musukudlala kancane mfowethu, but njengoba ngisho ukuthi amaphutha into esiphila ngayo, but ngiyathemba nawe ukuthi uzokwenza izinto ngendlela efanele. And makwenzeka mfethu uba nenkinga noma kukhona omunye umbuzo ofuna ukuwubuza, ungangithinta, noma nje unesifiso sokuthi angibuze, ungangithinta ukuze ngikwazi ukuthi nami nginikeze umbono kule nkinga obhekene nayo, yabo. Ngoba inhloso ukuthi sipane ngolwazi, sithuthukisane sabantu, sinciphise lento ukuthi sihlukumezane sabantu, sishayane. Umuntu kumele ukwazi ukumfunda ukuthi lo unodlame through izenzo zakhe nangendlela wena kumele uzigubhele ulwazi ngaye, uzigubhele through ingxoxo yenu, yabo. Uzigubhele uthole sonke isithomo sokuthi okay lo muntu kanje. Ungaziphonsi umuntu vele uthandane nomuntu engathi uyimpumputha ubone emehlweni, ngoba uzolimala mangabe njalo. So kubalekile ukuthi usebenzise ingqondo mangabe umuntu sure.